Mwaramutse tariki 31 umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ibiri kuvugwa mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika niki mu karere k'ibiyaga bigari. Imirwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo ndetse barwana na M23 ifatanije na Twirwaneho. Yongeye kuba imirwano iremereye cyane cyane imiti yitwara ya Fizi muri Kivu Amajyepfo. N'ibyerekezo bigana muri Uvira ibijyanye n'ibirugamba byatangiye kwerekezwa ku rwego ruhambaye. Iyi mirwano yateye kwibaza kwinshi uburyo yakozwemo. M23 isa nk'ishaka gufata position za Wazalendo ndetse n'abarundi na FARDC. Twirwana na M23 bakoresha imbaraga ziremereye. FARDC n'abambari bayo no bagashinga ibirindiro, bagashinga amavi, bakavuga ko nta kintu na kimwe ashobora gutakaza. Bafite ibikoresho byose bahawe, bagomba kwirwanaho urugamba bakarutsinda byange bikunde. Urugamba rwabaye muri ka karere rwabaye urugamba rw'injyana muntu. Urambaza imidugudu rwabereyemo nanjye nyikubwire, ndetse n'abarutangije mbakubwire nuko urugamba rwagenze nabyo mbikubwire. Ibyo ngibyo ni mukanya gato. Atari byo gusa ariko M23 iravuga ko hari imidugudu yigaruriye myinshi muri iki cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gukocorerayo FARDC na Wazalendo na FDNB bakagenda batarwiyambitse tikitaka peke paka gace bakagatakaza. Mama 23 Twirwane bagahita baza bakakageramo. Akarebo bari kukagenzura kuri ubu ngubu nk'ibihamya bigaragaza yuko barimo kugenzura iyi midugudu nyuma kwirukanamo aba barwanyi ba kurande rwa leta ya Kongo, ndetse no guhamya neza cyane ko barakomeza gukora ibikorwa bikomeye cyane kugira ngo birukankane FARDC no mu bindi bice no mu yindi midugudu. Ibi kandi bikongera ubwoba bwinshi yuko hari igihe biza kuba bibi cyane ku ruhembe rw'imbere igihe ibitero biraza gukomeza kuba ku butaka bwa Republika ya Kongo. Bimbaze nabyo mbikubwire. Hanyuma usibye urwo rugamba ruri kuvugwa muri ubwo buryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'imidugudu yigaruriwe na M23 muri Makabura, ibinyamakuru bimwe biravuga yuko hari ababwoba bwinshi bwatangiye kugerayo bitewe n'ibitero za M23 biri hejuru ya Makabura, ndetse ngo ari bamwe batangiye guhunga mu baturage, bakanavuga ko ari abarundi batangiye gushaka uburyo bakigira muri Tanzania bahunga urugamba, ariko bakabera ihwari jomba M23 mu rundi ruhande. Ibingibi bidaza kwigarukaho neza umva impamvu zabyo zombi. Bamwe ngo bari guhunga, abandi akabaye ikibazo gikomeye cyane kuri M23 kugira batagera kuri kino gace. Makabura iramutse ifashwe na M23 byaba ari ikintu gikomeye cyane, ndetse bishobora kuba igihombo kitoroshye kuri FARDC ndetse na Wazalendo. Niyo mpamvu barwana kugira ngo Makabura bakoreshoka byose itagerwamo na M23. Bari guhunga ariko kuva muri Makabura byari guterwa n'iki? Ese koko biri kuba muri Makabura bagahunga? Izo nabyo turagenda tubigarukaho mu buryo bukomeye cyane tumenya ngo ni iki kiri kujya mbere nyirizina. Ese iri kuvugwa ni ibiki? Ese byabaye ni ibiki? Ese urugamba ruri gukorwa muri iki cyerekezo rugamije iki? Byose tubimenya. Atari byo gusa, ndakubwira ko Tshisekedi Chilombo ageze muri Lomami agasura abarimo gutozwa kwinjizwa mu nzego z'umutekano za Kongo ngo bifatanye n'abandi bagenzi babo basanzwe muri izi nzego guhangana n'ibikorwa by'umutekano muke mu Burasirazuba ndetse mu gihugu cyose cya Kongo. Nurizi nuko Tshisekedi Chilombo ari gukorera muri Kongo muri ntara ya Haut-Lomami. Ndakubwira iby'umutekano nyine byavuzwe ndetse n'abatozwa icyo bazakora. Hanyuma Kongo binyuze muri Anzuluni baragusaba u Rwanda ikintu gikomeye niba rwifuza amahoro. Uribuka yuko mu masezerano ya Washington harimo guca intege FDLR. Kongo iravuga ko iri kubigendamo neza, kandi gahunda yo guca intege FDLR yasa nkaho yemejwe, nubwo ngo uburyo buri gukoreshwa bamwe bari kuvuga ko batabushaka, ariko ngo nta wagomba gutegeka Kongo ko igomba guca intege FDLR. Yabonye uburyo bwiza bwo kwica intege ndetse no kuyisenya, kandi bikugerwaho. Gusa Anzuluni na Patrick Muyaya hari icyo basabye u Rwanda ngo niba rwifuza amahoro kangiye gutegeka. Turaje tubigarukeho navyo ibyavuzwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. FARDC irashinja M23 yo kurenga ku gahenge bagakora imirwano muri Sud Kivu hose. Ni itangazo yashyizwe hanze n'umwe mu bayobozi ba gisirikare ba leta ya Kongo. Ndamukubwira gwamya neza cyane ko ibikorwa byo kurenga ku gahenge bikorwa na M23 bitaraza kugenda gutyo gusa bitabonewe igihano. FARDC kukivuza ibingibi ibivuze ite navyo urabimenya. Jewe ndi umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze mu ku musozo turi hamwe biri kuvugwa byose ko zakabaye tunumva neza icyerekezo cyabyo byose kuri buri ruhande. Mbaye ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
amakuru akoze kunyemera ngo duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho urugamba rwabereye nyirizina, aho zose biri gutangira ari ibikorwa biremereye, maze tumenye neza ko byagenze. Ni imirwano hagati ya Wazalendo na FARDC afatanije na FDNB barwanye mu nayo 23 twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo ikabera nk'itwari ya Fizi, ariko amakuru akanavuga ko iri kwerekeza mu nzira zigana muri Uvira. Ariko wa kane tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi havuzwe imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Congo ishyikiwe n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba M23 bari kumwe na twirwaneho mu gace ka Uvira. Nk'uko amakuru aturuka mu gace abivuga, abarwanyi ba M23 imirwano ya mbere yavuze ko yabereye mu gice kigana muri Kigarama na Rurambo. Ahangaha bararwaniye ivumbi riratumuka, kabone nubwo ibyo byanditswe kuri les sociaux byanditswe gutyo ngo byahise birangiye 23 igaruye Kigarama na Rurambo. Amakuru yemeza ko ku isaha y'isa 11 za mu gitondo tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi FARDC na Wazalendo bagabye igitero kuri position ya M23 nyuma y'ibitero ya M23 yari igabye kuri position za FARDC. Hanyuma urugamba rwabaye igitunguro birangira hapfiriye abasirikare batari bakiya kuri buri ruhande, ariko M23 yari maze iminsi iri gutunda abasirikare muri icyo cyerekezo, yahise ikoresha strategie zabo z'imirwanire za guerrilla urwana amatsinda mato mato, birangira FARDC bayurije imbaraga barayikumbanya agace ka Kigarama abariko kambere gafatwa na M23 ku isaha y'isa 4. Imirwano irakomeza, bararwana koco piku mama 23 bashaka kuyisiza inyuma ndavuga ba FARDC, birangira n'ubundi bizanze babasanga muri Rurambo aho imirwano yabereye kugeza ku masaha y'ikigoroba. Nubwo kuri les sociaux banditse ko Rurambo nayo yafashwe, ariko amakuru yandagamya neza cyane ko n'imirwano n'uyu munsi ubu tuvugana iki kumvikana ariko mu buryo bworoheje, amasasu mato mato yumvikana muri ako gace, aho bisa nkaho Wazalendo na FARDC badashaka kunyurwa no gutakaza Rurambo, deka ari inzira nziza cyane igana mu bice byegereye Villa. Ibi rero gashimangira iki? Bikabishimangira cyane kuva mu cyerekezo cy'uburengerazuba no mu bice bya Fizi ugana mu gice cy'uburasirazuba n'amajyepfo mu gice cya Villa. Ibikorwa by'imirwano bikomeje kuba bibi cyane, ndetse byongera n'ikibatsi cy'umuriro mu bijyanye n'urugamba no guhakana no guhagarika icyitwaga guhagarika imirwano, ahubwo bakongera kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Urabyuka ko mu minsi yashize wumvisha amakuru twakubwiye yagendaga avuga ko M23 kuzana abasirikari, kandi isa nkaho igaragaza ko ifite icyifuzo cyo gufata ibice byinshi byo mu itwari ya Fizi, ariko na Uvira batigeze bumva ko banyuzwe no kuba barayitakaje, bumva bashaka kuzakora ishoboka byose M23 kazayisubiza. Ari no mpamvu bakora ibikorwa by'imirwano bari no kwerekeza muri izi nzira, nk'afite n'ubundi gahunda yo kuzakoresha imbaraga zose bafite, maze Uvira igasubira mu biganza byabo bakayigarurira. Ubu bisa naho rero M23 iri kugaragaza neza cyane ko icyo gitekerezo bari bafite kandi bagifite gishobora kugerwaho niba byaba bigenze gutyo, cyangwa se niba hari icyaba kibaye FARDC na Wazalendo bakitwara nabi ku mirongo y'imbere, M23 nubwo itibambura utwo duce ikatujyamo zuzuye. Gusa ari amakuru avuga ko iyo ikimara kugenda gutya muri Uvira haturutse amakamyo 6 azanye ibikoresho bya gisirikari ndetse n'abasirikari, yaturutse muri iki cyerekezo bisa naho azanye umusada awuzaniye FARDC n'Abazalendo bari kuri front line, kugira ngo noneho batange isomo rya gisirikare ikigwa cy'urugamba, batange uburyo bukomeye cyane isomo rya gisirikare kuri 23 bayivana mu duce yafashe ndetse n'utwaturutsemo batwigarurire. Amasaha ari imbere duhakiye byinshi, ituze ryo muri kano gace ntago rihari, ahubwo urugamba nirwo rutegerejwe mu mbaraga zasanzwe, ndetse ihangana ry'imbaraga niryo turindiriye kumva, bitewe n'uburyo bubi cyane cyangwa se bitewe n'uburyo igitego gishobora kongera kuvumbuka none gikozwe na FARDC ishaka kwisubiza iyo myanya no kwigiza inyuma M23. Ibi bishobora guteza umutekano uke muri Uvira ndetse na Fizi icyarimwe, ubwo munyembaraga yabonye umwanya wo kwigaragaza. Turaza kubimenya amasaha ari imbere uko biraza kugenda. Hanyuma tuva ku mirwano yabereye muri icyo duce, ibice byafashwe na M23 birasubirwamo gutya. Abarwanyi bo muri twirwaneho bafatanya na F23 bigaruririye kuwa kane uturere twa Kimete na Kabanja n'imisozi miremire ya Minembwe mu gace ka Fizi, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abitangaza. Ahangaha byagenze gute? Kimete, agace ka Kimete ni kamwe mu duce twarigaruwe na FARDC mu minsi ishize bongeye kutwambura M23 nyuma y'uko M23 ifashe Minembwe. Nuvuga ngo Minembwe nubwo igezwe na M23 hari imidugudu ibarizwamo FARDC ikikije Minembwe. Ibyo ngibyo nzi kubizi neza. Iyi midugudu rero FARDC yagezemo, M23 yabonye ko gukomeza kugenzura Minembwe iyo midugudu hatayifite
batize umutekano ku buryo bweruye maze bategura igitero gikomeye cyane cyo kuzisubiza iyo midugudu irimo na Kimete. Muri operation bayikoze bwombe bucece kugeza ubwo bagose iyi midugudu ngo bayigarurire bavanemo M20 abavanemo FARDC M23 ihite iyigarurira. Rero ku munsi wa tariki 30 amakuru yemeza ko kuva amasaha y'igicuku M23 yagose Kimete ija kwigarurira. Gusa imirwano ikomeye yabaye ku isaha y'isambiri za mu gitondo aho ngaho muri Kimete. Gusa birangiye FARDC ibujijwe Kimete yirukira muri Kabanja, nawo M23 babakurikiramo barahabambura. Gusa ariko bivuga n'uruhande rwa M23 gusa nta ruhande rwa FARDC uravuga ibyo ngibyo. Reka twumve icyo Rugabo Fidel avuga kuri icyo kinyebyo. N'umuvugizi wa Twirwaneho nawe ubwe aza gusobanura neza imidugudu bafashe, kwe akavuga ko ari imidugudu itari mikeya, ni imidugudu ibiri ariko naho birukanye abasikari ba FARDC ngo bashobora kubakurikirana nayo. Yagize ati FARDC, FDNB na Wazalendo bari mu kajagari. Kimete na Kabanja kwahigaruriye. Bombe bari mu nzira berekeza Kitumba na Milimba. Muraho Musi na Lulimba. MRDP irahari. Wait. Amagambo Rugabo Fidel avuze yanditse kuri X yumve neza. Aravuga ko FARDC na FDNB na Wazalendo bakwita bareba inzega bakagenda batareba inyuma y'uno mamaguru. Hama bagahita bigarurira imidugudu bari barimo irimo Kimete na Kabanja. Nyuma yo kwigarurira imidugudu Kimete na Kabanja, FARDC na Wazalendo na FDNB bakirukanyira muri Kitumba na Milimba. Ngaho ariho bagiye gukambika. Gusa nko mu rwego rwo kubwira FARDC ko ngo babagiye batazahatinda, ahita avuga igice kinini. Urabona Kitumba na Milimba ni nko wavuga ngo utugari turi muri ibi bice. Rugabo yongeye guhita tangaza ati Musi na Lulimba muraho, nko kuvuga ngo tuje tubasanga, tuje kubabohora, kubaha agahenge, kubaha amahoro. Nko kuvuga ngo Kitumba na Milimba FARDC wingiyemo nayo ntabwo bazayitindamo, mu gihe M23 ifite indi migambi yo kujya kwigarurira ibice binini uravuga ngo birimo FARDC. Iyi mikorere ya M23 tic-tac gake gake kugenda afata gace ku kandi ni imiterere bamwe bavuga yuko FARDC igaragaza imbaraga nkeya imbere ya M23, kandi byongera kugaragaza neza ko FARDC mu gihe bari kugenda bayambura umudugudu umwe ku wundi bigoye cyane gupfa kuba bayisubiza mu bihe bya vuba. Nubwo bigeze kuvuga ko afite gahunda yo kuri ishoka byose ngo baze kwisubiza ibi bice byafashwe na M23, bisa naho bigoye cyane ko FARDC yaza guca muri humye aba basirikari batwirwaneho na M23 ngo maze bahite bongera kwisubiza iyi midugudu cyangwa se ibi bice, mu gihe n'uduce bari bakambitsemo wenda bashobora kuzahiramo bari kutwamburwa bakirukanka bakadusigira M23. Ubwo kwitega ngo bizagenda neza ratasi bigoye. Aravuze ngo biragoye, ariko hari iminsi y'imbere azahamya byinshi. Tuyiva kuri ibi bikorwa by'imirwano, abatuye muri Makabura bo bakagira ubwoba. Ibinyamakuru birimo Bwiza bigatangaza ko barimwe batangiye guhunga nyuma yuko ingabo z'u Burundi na Wazalendo, FDL na FARDC ngo zitize imirwano yo kugerageza gufata Minembwe zikaza gusubira inyuma zirekeza Ibaraka. Ubwo bukomeje kwiyongera mu baturage bo muri aka gace kekereye Ibaraka uturutse aho imirwano nyirizina ishobora guhera. Umwe mu batanga makuru ba Bwiza yatangaje ko abaturage batuye muri sekiteri ya Tanganyika igizwe na Makabura ndetse na Rusenda kwa Mbongo abari guhunga berekeza muri Tanzania bakoresheje ubwato. Abatabashije kubona ubwato bo bakoresha inzira z'amaguru banyuze muri Fizi bakajya mu gace ka Bendera ndetse na Kalemi bagita berekeza muri Tanzania kugira ngo barebe ko bahunga, kuko ariko nako imirwano ibasatiriye cyane ku rwego rutangaje. Ikindi andi makuru iki kinyamakuru cyamenye ngo nuko bamwe mu bayobozi ba Wazalendo ku munsi wo kuwa gatatu bohereje ubwato bwari butwaye imiryango isaga 54 yabo. Ibaye nyuma yuko hari amakuru avuga ko abarwanya M23 twirwaneho babegereje agace ka Baraka banyuze mu bice za KBMW kugira ngo bakore igitero gihita kigarura Baraka na Makabura, kandi ubwo bahita bafunga inzira ituruka muri Kalemi ijya muri Vuvira gushyira Vuvira rwagati. FARDC na Wazalendo baramutse batakaje inzira Tanganyika, Lubumbashi byabiri byegerejwe cyane M23 yegereye cyane kugira ngo bigeremo. Ushaka kuvuga utenda FARDC akoresha imbaraga zayo, gusa FARDC ngijya idatanga icyizere ku baturage ba Kongo. Ukurikije ibikoresho bazanye muri Baraka ndetse n'ibyo bazamuye mu cyerekezo gana Prezelo,
kugeza amagingo ya ngaha ukwezi n'igice kugiye gushira barunda ibyo bikoresho n'abasirikare benshi, ariko umusaruro wabyo ukaba hafi ya nawe. None ikibazo ni ibikoresho bidashoboye kurwana cyangwa n'abasirikare badashoboye kubigwanisha. Nimba rero ari abasirikare badashoboye, n'ubundi kabone nubwo wari benshi afite n'ibikoresho byinshi, gutsindira urwo rugamba rwa byagorana, ahubwo ushobora kurangira ibyo bikoresho bibaye umusada bazaniye birwaneho M23, bikarangira babikoresheje mu kubambura n'ibice bari barimo cyangwa se ibice batifuzaga ko bageramo, bikarangira babazaniye ramforo yo kwikoreshereza ku mirongo y'imbere ku rugamba. None bigenda gute ngo FARDC idakoresha ibikoresho ngo irwane M23? Ibibazo bivugwa mu ngabo z'u Burundi nabyo bikomeje kwiyongera. Hari amakuru ngo avuga ko bamwe mu basirikare bakomeje gutoroka berekeza Kalemi no muri Tanzania, mu gihe abandi bahungana n'abaturage batinya cyane cyane urugamba. Gusa ariko abandi basirikare b'abarundi nabo bakomeza kubera intambamyi cyangwa se inkumirizi kuri M23, ngo kwiyataza ko abarundi muri Kongo M23 iba yarageze kure cyane, bababanye ikibazo gikomeye. Bamwe babita yuko bameze nka antibal, baraswa isasu rikagarukira M23 twirwaneho, kubera uburyo bukomeye cyane abasirikare b'abarundi barwana n'imbaraga cyangwa se barwana n'ubushobozi budasanzwe, bikarangira igihe M23 yibwiraga bitinze ndetse rimwe na rimwe ntibinagerweho. Colonel Eli Ndizigiye uyoboye ingabo ku rugamba ngo yatanze itegeko ryo kwambura abasirikare bose telefone, kubera amakenga ko amakuru ajyanye n'itsindwa ry'ingabo ngo yaba yaragejejwe kuri M23 n'abasirikare bari ku rugamba bagiye biva bagaha M23 amakuru. Ibyo bigatuma rero ikibazo cyabo kimenyekana, bigatera ahubwo igihombo kuri izi ngabo z'abarundi ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, aho kugira ngo bakore ibikorwa byabo neza, ahubwo birangira babaye babandi bo gutakira uzabakubita. Nyuma yuko ingabo zidasanzwe zitsindiwe ahitwa Pwezelo ngo zerekeje Baraka, Colonel Nihorimbe uyoboye iyi diviziyo yategetse ko abasirikari baguma ku rugamba ndetse bakongera kugerageza gufata Minembwe. Avuga ko amafaranga Kongo yishyuye Burundi adakwiriye gutuma bata urugamba, kuko n'amafaranga menshi bakwiriye gukorera. Bateye bakumye n'icyenda yari maze igihe irwanira muri Minembwe, aho bivuga ko yarasiwemo abasirikari barenga 100 mu gihe yari hamaze. Nyuma ngo yaje gusimburwa na batayo ya 77 na Tafok ziturutse Ikalemi. Bakigerayo nabo bivuga ko drone yabateye igahitana abasirikari bagera kuri 40. Kugeza ubu ngo hageze batayo ya 11 yo gutanga undi musada ngo akoreshe imbaraga. Ibitangazwa n'ikinyamakuru cyitwa Bwiza nicyo ndi gusoma mu makuru bashyize ku rukuta bagaragaza neza cyane ko ibintu bimeze nabi. Ku 26 Nyakanga 26 ubwato bwavuye Kalemi butwaye ibikoresho by'ingabo, bivuga ko ngo bwari bwatanzwe, ibikoresho byatanzwe n'Ububirigi na Afrika y'Epfo. Bwarashe drone itazwi burasirwa hitwa Kavumbwe muri Tanganyika. Ubwato burarohama buruheka abasirikari n'ibikoresho na kimwe barokoye. Nkuko bitangazwa nanone, twibutsa ko agace ka Haut Plateau kagizwe na Rulambo, Gashama, Kwitala, Bivangwa, Gafuho, Gitogo, Bijombo, Mucyo hagati, Gatanga, Mugeti, Kamombo, Mikalati, Mikenge na Minembwe. Kandi twe duce hafi ya twose twari turi mu bugenzuzi bwa 23 twirwaneho, ariko kandi nanone bashaka gufata inzira zigana muri Baraka ndetse na Makabura, bakavamo bakomeza kwerekeza muri Tanganyika gufata Kalemi n'ibindi bice byose, nko mu rwego rwo guhagarika uburyo bw'imikorere n'ubushotoranyi bwa leta ya Kongo nkuko babivuga. Reka ngujyane ku ruzinduko rwa Bwana Faci Beto uko bamwita muri Kongo, Tshisekedi Chilombo wasuye igice cya Lomami, aho yageze agasura ndetse n'abari gutorezwa kwinjira mu gisirikari. Akomeje Ikaniama Kasese, aho yageze kwa gatatu mu rugendo mu ntara ya Haut Lomami. Umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuwa 4 Nyakanga yasuye ikigo cy'amahugurwa n'amasomo cyitiriwe izina rye. Muri uruzinduko Perezida wa Repubulika ya Kongo yitonze yatanze ikiganiro yumvise ikiganiro cyatanzwe n'umuyobozi w'ingabo muri kara gace Lieutenant General Jean Pierre Kasongo Kabwiki, wakurikiranye iterambere ry'iki kigo cyabanje gukorerwa ivugurura ry'urubyiruko rwitabiriye igikorwa cya Karuna, ndetse buhoro buhoro kikaba ihuriro naryo ry'amahugurwa y'abaturage gukubita igihugu n'umwuga.
cyakiri urubyiruko ruturutse mu ntara zitandukanye z'igihugu, ni naho abasirikare ba mbere bo ku butegetsi bwa Tshisekedi batorejwe imyitozo ya gisirikare. Nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu, urubyiruko rurenga 8300 rwamaze guhugurwa muri iki kigo. Muri 4000 muri iki gihe bitabira ibikorwa by'itsinda rya perezida rishinzwe gusukura umujyi wa Kinshasa. Itsinda rishya rihuza abakorerabushake baturutse Horomami, Kasai Oriental, Kasai Central n'icyahoze ari intara ya Bandundu. Muri bo hari kumwe n'abahoze ari abarwanyi ba Mobondo bahisemo gushyira intwaro hasi kugira ngo bakorere igihugu cyabo. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi abibutsa ko urwego rw'igihugu rushinzwe ingabo atari ahantu ho guhana, ahubwo ari ishuri ry'inshingano no gukunda igihugu. Ashikarije urubyiruko gukomeza kwiyemeza gukorera Repubulika, yemeza ko akazi bakora gatanga umusanzu mu kubaka igihugu no kunoza imibereho myiza yabo. Yongeye gushimangira icyizere afitiye iki gisekuru gishya, yizeza ko guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu kongera ubushobozi bwo kwakira no guhugura ingabo z'igihugu kugira ngo ihe urubyiruko rwinshi amahirwe yo kugira uruhare mu kubaka Kongo ikomeye kandi yunze ubumwe kandi igamije iterambere. Ikigo cy'amahugurwa cy'inyigisho cya Kaniyama Kasese cyongeye gutangizwa mu mwaka wa 2020 ku bushake bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo, cyahinduye ibihumbi by'urubyiruko mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu, kibaha icyerekezo gishya bavuye mu bikorwa by'ububandi ndetse n'ubunyeshyamba. Tshisekedi ariko gusaba kuri uyu mushinga we ngo ariteze ko nyine iki kigo kigomba kuzavamo ingabo zizamufasha kongera kubaka igisirikare gishya cyangwa se intangiriro y'igisirikare gishya itandukanye n'igisirikare cya Tshisekedi cya Joseph Kabila Kabange, kugira ngo igihugu cya Kongo gikomere kandi kibe igisirikare kirindiwe umutekano cyangwa se kifite kwirindira umutekano. Hari ibyo Kongo iri gusaba u Rwanda ariko bisa naho bigoye cyangwa se bikomeye mu kuntu uti gute. Kongo yasabye u Rwanda ikintu gikomeye ngo niba u Rwanda rushaka amahoro rukemere. Uti ni iki rero? Patrick Meya ku rukote rwa X yagize ati ihungabana ryagaragaye ku ruhande rwa papa ari we Rwanda ku bijyanye n'ubushake bw'abaturage be FDLR bwo gusinya amasezerano yo kwamburwa intwaro, gusezera abasirikari mu gisirikari cyangwa se kwamburwa intwaro nyine bakava mu gisirikare kujya mu buzima busanzwe, no kubashyira mu ahantu habugenewe no kwemera ko ntaho babogamira binyuze mu bukangurambaga. Bigaragaza ko turi mu nzira nziza mu gushyira mu bikorwa ibyo twemeranijeho muri Washington. Ati umuntu ntashobora gukoresha imbaraga ku bantu bahisemo inzira y'amahoro ku bushake bwabo imbere y'abatangabuhamya. Ni nako bigenda ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba niko amategeko ngabiteganya. Buriya ngo umwanzi muhanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba akamanika amaboko ntabwo ukemereye kumurasa. Azamuye imbunda da akamanika amaboko n'uyo yari umwanzi wawe ugiye kubuca umutwe, igihe nyine aba yemeye kurambika intambara, batsinzwe ruheni, aba agomba gufatwa nyine nk'imfungwa y'intambara cyangwa se kutongera kuraswa nk'umwanzi kuko aba yagaragaje ko avuye mu byo kurwana. Icyo gihe unamurashe amategeko ashobora kuguhana nawe ubwawe. Rero Patrick Meya yavuga yuko ngo abantu niba bemeye kurambika intwaro zabo hasi ni gute wabarasa. Akomeza agira ati muri iki gikorwa umuryango uzwi cyane wa Saint Egidio ufasha mu gihe cy'imikorere y'igikorwa cyo gusezerera abasirikari nk'ikigo cy'Uburayi gishinzwe amahoro nacyo gishyigikira igice cy'ubuhuza. Ati niba u Rwanda rero umubyeyi yifuza koko amahoro agaruka mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibikorwa ry'amasezerano ya Washington, yagombye kuba yishimiye kwakira abaturage bayo ari bo FDLR. Amahirwe yo kwereka isi yose ko gukurikirana kwabo guhoraho atari urwitwazo rwo wemeza ubugome, ubusahuzi n'ubwicanyi bikurikirana. Kutagiraho bibogamiye ntibisobanura kwica cyangwa se kurandura FDLR ntibisobanura kwica. Cyo bita neutralisation ntibisobanura kwica. Niko asobanura Bwana Muyaya. Ati hari ukuri kudasanzwe ko imvururu cyangwa se urusaku bitazahindura. FDLR ni Abanyarwanda bakwiriye kugaruka iwabo, kubaho no gukorera mu Rwanda. Twabisobanuye neza ngewe na Floribert Anzoluni nko kugaragaza neza cyane ko icyo Kongo ishyize imbere ari uko FDLR irambika intwaro hasi ikava mu bikorwa byo kurwana, hanyuma igataha iwabo kuko ni Abanyarwanda bakajya gukorera igihugu cyabo. Muri Rwanda niba rushaka amahoro rugomba kwemera iyo ntambwe, rukemera gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gucyura izi ngabo, gucyura abasirikari ba FDLR bakajya mu buzima busanzwe, hanyuma ibijyanye n'urugamba bigahagarikwa burundu,
bijyanye n'intambara ikarangizwa burundu. Ubwabyo byongeye gutera kwibaza kwinshi niba biraza kuba bya nyabyo ko u Rwanda rushobora kwemera ibyo ngibyo cyangwa se niba u Rwanda rushobora kutabyemera, nabyo ubwabyo biracyategerejwe. Gusa u Rwanda rwavuze yuko amasezerano ya Washington adateganya ibiganiro hagati ya Congo na FDLR. U Rwanda rwumvaga bagomba kuyatsaho umuriro bakayirasa mpaka bayirangije. Gusa nyine nabwo ikaba itagishoboye kurasa ku Rwanda. FDLR na Congo batere n'ubundi ntabwo tuzarasa ku Rwanda kuko intwaro tugiye kuzambika hasi tugiye mu kigo cyagenwe ibone FDLR. U Rwanda rutigenge ibyo ntabwo biteganywa n'amasezerano ya Washington. None biragenda ute? Gutumvikana kurarangira gute? Ni Congo ikomeje gushinja M23 kuri ibikorwa bya gisirikari no kurenga ku bihe by'agahenge CCLF, igakomeza gukora ibikorwa bya gisirikari intambara ku butaka bwa Congo. Ingabo za Republika za Congo zishinja M23 kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa mu itangazo ryashyizwe hanze. Abarwanyi ba M23 bashinjwa kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku baturage mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko FARDC ivuga ko yasubije ibitero umwana yatakaje ubuzima bwe ndetse n'ibikorwa byinshi by'ubusahuzi byakozwe kuwa kabiri tariki 28 Nyakanga mu gace ka Kabare, cyane cyane mu duce twa Kacuba ndetse na Irega, aho bivuga yuko M23 yakoreye ibikorwa bya gisirikari ikica igasahura muri ubwo buryo, mu buryo ngo butari byo kandi buteye ikibazo, buryo budasanzwe, ari nacyo gikomeje kugarukaho cyane cyane mu bitangazamakuru cyangwa se muri kuvugwa cyane kuri runo rugamba rwo kurira mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi birimo kuba nubwo harimo gushyirwaho uburyo bwo kugenzura amahoro cyangwa se guhagarika imirwano, ibitero ngo ni ubugome nk'ubushotoranyi bwakozwe nkana. Ubuyobozi bwa gisirikari bwarabyamaganye atari ukubera intege nke, ahubwo ngo no kubwubahiriza cyane cyane amasezerano mpuzamahanga, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi Lieutenant wa kabiri cyangwa se Lieutenant Meya Gbe Jeremy, wavuze yuko ngo impamvu FARDC ikora intambara ikomeye ntabwo ko badafite imbaraga, ahubwo ni ukubahiriza amasezerano agenda guhagarika imirwano. Nyamara ngo M23 yo ntabwo ibyitayeho, yikomereje ibikorwa bya gisirikari. Icyo avuga yuko ari ibikorwa by'ubugome by'ubunyamaswa biri kurumeza ko Rwanda M23 bari kwamaganira kure, bakavuga yuko bikwiriye guhagarikwa. M23 nayo ikwiriye kubahiriza amasezerano y'agahenge nk'uko Congo ibivuga, kandi bikongera gushimangirwa cyane cyane nkaho bisa nkaho nyine Congo ibona ko M23 ariyo muzi w'amakimbirane akomeje kuba ku butaka bwa Congo. Hari ibintu bitatu byakomeje kuvugwaho cyane bishoboka kuba bigiye kuba muri iyi minsi ku butaka bwa Congo. Icya mbere ni uko Congo iri gushaka gutanga umugabo nko gutanga umugabo ku mahanga, nko kugaragaza ko Congo yo yemeye kubahiriza amasezerano y'amahoro, ariko M23 yabyanze kubahiriza amasezerano y'amahoro. Ikindi bikaba nko kugaragariza imiryango mpuzamahanga yuko amasezerano ya Washington ndetse n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye adashyirwa mu bikorwa ku ruhande rwa M23, ariko bo bari kuyashyira mu bikorwa kugira ngo igihe kizagera FARDC igatangiza ngo intambara yeruye kuri M23 izaba iri kugaragaza neza ko ntacyo itakoze kugira ngo amahoro aboneke. M23 ikabyanga. Ubwizo rero umututu w'imbunda ugomba kuvuga. Ikindi kiri kuvugwa cyane cyane ni muri diplomasi, aho Congo ngo iri gukoresha ibihugu bitandukanye muri Leta Zunze za Amerika kugira ngo bajye batega imitego igihugu cy'u Rwanda cyemere n'ibyo kitakwiriye kwemera. Yaba nko kubatega FDLR ngo bagiye kuganira nayo, benshi bavuga ko ari agatego gakomeye cyane Kinshasa iri gutega u Rwanda, nubwo u Rwanda rwarangije ukamenya mbere rukaba rwararangije kubihakana, kuvuga ko rutagwa muri uwo mutego ukwemera FDLR kuganira nayo n'ibiki byose. Nyamara Leta Zunze za Amerika zisa nkaho zigicecetse kuri kino gihe, ntabwo zagira icyo zitangaza bujyanye n'ibigomba gukorwa nyuma y'uko Congo igaragaje kiri gukora cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo amasezerano ya Washington ateganya. Njye nawe hari ibintu bitatu dushobora gutegereza. Icya mbere, urugamba ruzarangira ruti. Icya kabiri, Amerika n'imiryango y'abibumbye, imiryango y'Iburayi bazabyitwaramo bate. Gatatu, ese Congo bizarangira yumvikanye na M23 cyangwa M23 izafata igice kigira igihugu cyacyo, cyangwa se bazayivanamo bayivanishijemo isasu. Iminsi imbere hatse byinshi kuvuga iki cyangwa se cyangwa niko bizagenda, abo mbeshye sibyo. Iminsi imbere duhakiye byinshi. Gubwe neza, gira amahoro, migisha n'amahirwe be kuri wowe. Salamu shalom.